Prije svega bih rekla da je Makedonija davnih dana ispunila sve uvjete da joj se otvore pregovori sa Europskom unijom i ja smatram da ukoliko Vijeće nastavi sa ovom politikom koju sada vodi, da će pokazati svoj nekredibilitet, a to nije dobro jer se nikad niti jednoj državi koja je bila kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji nisu postavljali uvjeti koji su se odnosili na bilateralna pitanja. Znamo da je Makedonija zaustavljena zbog bilateralnog pitanja sa Grčkom i sa ove pozicije danas na ovoj konferenciji ja ću ponovo pozvati Vijeće da otvori pregovore Makedoniji jer je Makedonija to zaslužila. Naravno da cijeloj ovoj situaciji europskih integracija Makedonije put otežavaju i unutrašnji politički problemi. Ja danas nisam došla ovdje dijeliti savjete što je potrebno napraviti, zbog toga što mislim da makedonski političari imaju dovoljno odgovornosti i dovoljno ljubavi za vlastiti narod da shvate da su prioritet europske integracije i da oko tog trebaju postići jedinstvo. Postoje mnoga pitanja oko kojih se političari mogu sučeljavati, argumentirati svoje stavove, iznositi svoje programe, iznositi svoje vrijednosti za koje se zalažu i to će njihovi birači prepoznati. Ono što je interes makedonskog naroda jest da se Makedoniji otvore pregovori jer se time otvaraju mnogobrojne i nove šanse za Makedoniju i tu pozivam sve makedonske političare i makedonske stranke da pokažu jedinstvo, da zanemare ono što ih razdvaja, nego da vide ono što ih spaja i pomognu Makedoniji na važnom putu u Europsku uniju, jer je Makedonija važna Europskoj uniji, Makedonija je važna za stabilnost ove regije i ne smijemo zanemariti činjenicu da Makedonija čuva vanjske granice Europske unije, što bi trebali raditi i neki drugi koji su odavno u članstvu Europske unije, a nažalost to ne čini. Za mjesec dana je samit Europske unije. Da li je ugrožena preporuka Makedonije za početak pregovora jer se to treba onda koja je uvjetna da se ponovi? Vi znate da je uvjetna preporuka, da je to po prvi put se tako dogodilo i zbog toga i moj apel jest da se zajedničkim snagama riješe unutrašnji problemi, da se poštuje sporazum koji je prošle godine potpisan, da ga se ne potkopava i da se više izbori ne odgađaju. Dakle, na vlast se dolazi demokratskim putem, na vlast se dolazi izborima, oni koji dobe većinu na tim izborima imat će legitimitet, moći će provoditi svoje programe, ali će imati snažniju i legitimnu poziciju isto tako da pregovaraju i daju argumente onoj strani koja opstruira makedonski put u Europsku uniju. Постојат две закани за Македонија во моментов, тоа е внатрешната политичката криза и бегалската криза која е надворешен фактор. Како Европа реагира, дали е свесна дека може да се создадат и некои поголеми последици? Pa, dakle, ja ovdje ne mogu govoriti u ime cijele Europe. Ja sam zastupnica u Europskom parlamentu koja je ujedno pokrenula i vodi neformalnu skupinu prijateljstva sa Makedonijom, što samo govori da sam ja stvarno prijateljica Makedonije, da vam želim sve najbolje i da sam spremna pomoći koliko god je to moguće da prevladamo sve one prepreke koje se pred Makedoniju postavljaju. Naravno, ja nisam svemoguća i ne mogu dati sve odgovore. Nastojim argumentirati tamo gdje je god to moguće da Makedonija doista ima važnu i ključnu ulogu u ovoj izbjegličkoj krizi. To se je pokazalo i Makedonija je dobro reagirala i reagirala je pravovremeno i zatražila je pomoć kad je to trebalo. Ja sam i prije 2-3 tjedna kad se dogodio onaj nemili događaj u odnosima sa Grčkom, gdje grčka strana nažalost nije obavijestila makedonsku stranu i nije intervenirala kako je trebalo, ja sam postavila pitanje Europskoj komisiji na koji način misli pomoći da se takve situacije više ne događaju, da se ta suradnja učvrsti, da se pomogne i Makedoniji i Grčkoj u rješavanju ove izbjegličke krize. Nadam se da će komisija iz tog pitanja, ali iz nekih mojih razgovora i govora shvatiti da je uloga Makedonije doista ključna i da Makedoniji treba pomoć i da joj treba jedna politička podrška, drugačija od one koju danas dobiva iz Europske unije. Iako moram reći da, a i vi to znate jer pratite dugo ovu temu, da su Europski parlament i Europska komisija na istim pozicijama, da je nama stalno problem vijeće, odnosno pitanje koje Grčka iznova stavlja na dnevni red, a znamo da je upravo Grčka prekršila privremeni sporazum i ja općenito evo i kao političarka i kao osoba kad potpišem neki sporazum ili kad nekom dam riječ, tog se držim
i to očekujem i od onih s kojima razgovaram, zato pozivam sve koji su potpisali sporazum i prošle godine da se počnu držati tog sporazuma, da se osiguraju legitimni, demokratski pošteni izbori, kao što je to predviđeno, da se više ne odgađaju, da se Makedoniji na taj način da demokratska i legitimna vlast koja će raditi u interesu makedonskog naroda. Rekovte дека треба да има избори, а што ако уште не сте исполнити условите, например? Pa ja očekujem da državna... Дипломати тоа го изјавуваат, дека нема услови. Pa, dakle, ja prvo mislim da Makedoniji ne trebaju nikakvi tutori. Dakle, mislim da je Makedonija i makedonski političari i makedonski narod dovoljno sposoban da vodi svoju unutrašnju politiku. To je sve što ću reći na tu temu. Drugo, postoji državna komisija, državna izborna komisija. Pozivam državnu izbornu komisiju da se izjasni oko toga da li su birački spiskovi u redu i da li ste spremni za izbore ili niste. Ja o tom ne mogu odlučivati, ali svako je preuzeo svoj dio obaveze sporazumom koji je potpisan prošle godine. Oni koji nisu ispunili svoj dio obaveze više ne mogu onda obnašati taj posao. Da li je državna komisija ispunila svoj dio obaveze? Nju čine, koliko znam, a imenovana je od Sobranja, dakle legitimno, čine ju 3 predstavnika vlasti, 3 predstavnika oporbe i 3 predstavnika eksperta. Da li neko sumnja u rad te državne komisije? Ja ne znam, mislim, to vi morate odgovoriti. Ja ne mogu odgovoriti na to pitanje, ali mi se čini da je procedura njenog imenovanja skroz poštena i u redu i da su zastupljeni svi koji trebaju biti zastupljeni. Neka državna komisija izađe u javnost i odgovori na primjedbe koje se pojavljuju. Ali to treba, dakle, reći ovlašteno tijelo, a ne netko sa strane. Ne ja, ali ne niti neki drugi predstavnici nekih drugih zemalja. To nije naš posao. Hvala vam. Hvala. Molim vas, ali zadnje stvari. Kratko, mnogo kratko. Koji sankcije će se prezemati od Evropska unija za Makedoniju? Oprosti, mislim se... Koje će se sankcije preuzeti Evropska unija ako se eventualno ne reši kriza? Ne može Evropska unija donositi nikakve sankcije. Vi ste samostalna i suverena država koja ima svoj ustav i u tom smislu funkcionirate kao samostalna država, tako da ja ne vidim da bi Evropska unija bilo kakve sankcije mogla podnositi prema vama. Ono na što ja pozivam Evropsku uniju, ali sve one za koje smatram da su dobronamjerni, da pomognu Makedoniji. Prijateljstvo se pokazuje tako da vam se pomogne kad posrnete, kad padnete, da vas se podigne, da vam se da dobar savjet, da vam se osigura pomoć, a ne da vam se podmetne još dodatno noga, tako da nikakve sankcije ne dolaze u obzir. Evo, hvala vam lijepo.